gukinyiria thaa ici kana gwa kahinda gaka Thiri irathie na mbere na kuhunja thini wa nenda cia ukinyanĩria ni ciigii empowerment program iria iratafanirio ni mũmbunge wa Kapsaret uikaine ta Oscar Kipchumba Sudi. Muthenya wa ira Oscar Sudi ni arahahurire andu na empowerment akurio thini wa constituency kana gicigo bunge ya Kapsaret kuria araheanire indo cia muigana kana kuria araheanaga indo cia mamilioni ma mbeca ona guteka riu ni athinyiririe ati muigana wa ciringi milioni 45 45 million iria arakorwo akihuthira gukorwo agituga andu na muno aikari a constituency ya Kapsaret ni mbeca kuma muhuko wake oro hamwe na arata ake ende ti mbeca iria cirihagwo ni muingi arita igoti. Oscar Sudi aratuganaga na indo ta nduthi kindu kiukaine ta ithei trolleys cia gukorwo andu makirugira matumbi kana smokies matangi indo ciukaine ta indo cia gutuma kana machine cia gutuma nguo oro hamwe na ndo cia gukamira. Oho ni aratuganaga na indo ta mafuri ma gukorwo andu makihurira biashara kana gukorwo magikigia na kiruru gia gukorwo makihurira biashara ciao na ni aratuganire nginyagia na machine cia gukorwo andu makirenganga kana magitinangia waru hihi arita njira ya gutigirira ati andu aria marakiruta biashara cia kwendia fast food kana irio iria cia naihenya ni magikorwo magiteithika na njira nene. Naraheanire nduthi trolleys ithei matangi indo ciukaine ta mafuri ma kuhura biashara machine cia kurenganga thara ndo cia iria na indo nyingi muno makiria iria aragikoretwo agikihana muthenya wa ira thini wa constituency ya Kapsaret nginya hamwe na matangi ma mai ona gutweka gukinyiria thaa ici riu ndeto ni ciambitie gwikirirwo nganja ati kwaya gukorwo in real sense indo ici cirari for glamour for the camera kana ni indo cirakoragwo cirarehetwo niguo ihurwo mbica nigetha cicokio na iyo ti mĩario yakwa by the way ni maundu mathite na mbere gukorwo magikiyumiria kurio guo nenda-ini cia ukinyanĩria especially kwetukira ndumĩrĩri imwe irahunja muno makiria kurio guo kwa mathaa mwihaki hinga gugituika ati hari mundu urandikire ndumĩrĩri na kuga ati indo iria ciothe irarehetwo ni mũmbunge Oscar Kipchumba Sudi ni indo irarehetwo niguo ikorwo ikihurwo mbica icoke ikorwo igigicokio na ndakunda gutariria imwe cia indo iria ciragikoretwo igikirehwo ni mbeca ni indo rono na wewe ni indo cia mbeca nyingi muno makiria na riu andu bado no maragithie na mbere gukiringithania ciigii empowerment program iria irathi na mbere na gutafanio kuruta kuu Kapsaret magikiringithania na empowerment programs iria igitafanagio muno gicigo-ini kia Mount Kenya. Ririkana ni kurari ningi na njikaikanio nene muno makiria gukugu igie mundu ikaine ta Betty Esawa kana Betty Maina ni mũmbunge mũrugamiriri wa atumia kuma kurio go county-ini ya Murang'a. Witukati ni magite na njikaikanio na mundu ikaine ta muthoni wa Kirumba o hamwe na ateti matiganite ta gathoni wa Mucomba na aria angi ni undu wake guikorwo agikihe aikari a county ya Murang'a mboco. Na uwa kahinda gaka uguo andu marathi na mbere na gugithimithania kana gukorwo makiringithania empowerment programs iria iratafanio thini wa icigo itiganite cia gukuguo bururi-ini wa Kenya magakiringithania na iria andu magitafanagia especially thini wa gicigo kia Mount Kenya. Ndakonda gutariria ciigii Betty Maina guikorwo agikiheana mboco wa murathani ere gukorwo akioneka gukorwo akihe andu migate Kimani wa matangi ni akionekete ni akioneka muno akihana tucui na tukurwe oroho people's deputy president Rigathi wa Gachagua ari na bicha yake iratrenda agikinengereria andu cabaci na riu andu ni magithite na mbere na gukorwo magikikompia kana magikiringithania maundu matiganite maria maragikirwo ni mundu ikaine Oscar ta Oscar Sudi kuna ni arathie na mbere na gutrend kuna andu ni maria makuba ithe wi indo ici cikiheanwo arungu rwa riua rimwe ni indo cia mbeca nyingi muno makiria na ni wakigwa arakiugire gukorwo akihuthira muigana wa ciringi milioni 45 na ti mbeca cia muingi kana cia murihi wa igoti ende ni mbeca iria akoretwo agicokaniria we oro hamwe na arata ake ni ndio uma wa ndeto icio ona gutika riu kuragituika ona indo ici irakirehetwo matangi ma mai nduthi trolleys ithei mafuri ndo ciria indo icio ciothe kuratuika ati cirari for the camera undu uria thaa ici gutire mundu ngigikira uhoro cio mukonde otiga we wiki mundu ikeneta Oscar Sudi hamwe na thiriti yake hakuhi
Ohoro ndukiri hau uguo aini a Mount Kenya ni marakionekanire kuri uguo mucini kwa Oscar Sudi Muita Sir James Ndigathenge Regina Waganiwe Karango Muraya Garuya Junior Martin Janet na ni undu utanagikorwo gikenia andu aingi muno makiria kuna thaici mandu mathite na mbego gukorwo manyitanite muno especially with the current government ya Kenya Kwanza. Gutire mundu urenda kuona mundu ungi agikuruhania na thirikari ino ya Kenya Kwanza. Indi andu marenda kuona muno ni maroneka gukorwo megemeire mwena uria Rigathi wa Gachagua agikoretwo agikinyitirira na kiama giake kia DCP. Na ogu aini aya gukorwo makioneka makikina kuri oguo Kapsaret Sir James Ndigathenge Regina Waganiwe Karango Muraya Garuya Junior Martin Janet aciangi yothe gutiri kana andu ni maroneka tia kenu kana matina iko magikenio ni uhoro ucio na imwe cia ndumiriri iria andu maragikoretwo magigitikaga na gukorwo magikiaririria ciigii ndeto ino ya aini ya gukorwo magigiperforma kuri oguo kana gukorwo magikikinyagia mucini kwa Oscar Sudi Ketsoni Kamso na kwani Ngaruya hananga kasuti kengine Justus Jaza mutirieke dia ginya ni gutengeria gimeno. Agronomist Jacob, jamii zingine hazina musicians. Anita Njeri Ekov Stomach. Michael Mutugi Mudigani. These guys were born after JJ Kamotho's death. Otherwise, they would have borrowed a leaf from him. Jose Mureithi, uyu ni wana Muthiri. Suzy James, haki ya Mungu mulima imerogwa. Cause why don't we see musicians from other regions coming to our region? Mugakwada Tumbokrat region ndo maana mnapewa mbosho na blankets za ancestors. Stephen Kamunya kuda gotometu kunia tugege wasaliti wa mlima. John Kuria kweni other tribe has no musicians. Kubeba ujinga time will tell bure. Penina Kamuya, hii ni gospel gani mnapreach kusaliti wenzenu? Evans Wambogo, tafuteni kakitu my brothers, msifuate tu mabilionea ovyo. Ile iko kwa mfuko wako ndio yako, sahi gonjeka tuone utapata pesa ngapi kutoka wa Munyoro. Kura ni siri wakati wake ukifika. You make the right choice, but hii ni time ya kutengeneza pesa, sio kupiga kura tu years ahead. Kama Kenya ajui, so other parts of the country have no musician. Even if you keep going there daily, you will change nothing. Domi Stima, I don't have any problem with them as long as they are for their own stomachs. Peter Wahome, mtazunguka mpaka lini? Why do you people accept to be used? What if your plans fails to go through? This government will not be there by 2027. Sumbati, Muhesh, such a beautiful home. Love the gardening. Eric Wanyoike, they are not Mount Kenya artists, they are their own artists. Masikori, hawa wako na vilemba ni ma-MP wa guys. Sielewi. James Gathoita, little knowledge is dangerous. Esther Moshiri, reketo irorere hitisha mlima tumbo tu. Foi mamake Sami Chanel, mumeona mtu mwingine walking style imebadilika na catwalk hapo. Martin Mwangi, traitors wanaendea pesa tumbo zao wajinga kabisa. Mary Jenga, ona vile Regina na Karango wana walk na courage. Baba Mso, endeni mtafute pesa achana na mdomo ya watu. Karen Kananu, Garuya nunua suti ingine please, unatuaibisha. Esther Moreithi, hiti no hiti. Grace Mokuha, affordable musicians. Charles Wawero, takataka nyinyi. Elijah Omadau, echoes of tumbo. Okay. Manyax Kima, nyinyi ni mafala sana. Wacha tuone after elections mtatupwa wapi. Recho Nyinge, these people are suffering from a condition known as stomach Koizim. Elizabeth Kinaicho, nyoka za mlima na iremba. Wandia Muya, njandi inasumbua. Problem is that it's our taxes being used for such politiki nonsense. Rosemary Wanjiko, Kalango is a musician of how many songs? Na Shabodi Amodia Joseph Kirigo, wajinga wa kutetea tumbo zao. Wanjiro Keyi, our Judases. Joseph Mokui, his own name. Julia Jules, my goodness, what is this now? Producer Denoki Proper, oneni chuki mkonazo. Kapsaret ni home to all communities. John Tez Mkenya, tukunia toa Mount Kenya.
Lydia Jenga, kwani hawa watu wamekuwa lambistics wakiongozwa na Mr. Wonderful. Damaris Kiongo, Gorino ino hatiri kudu yagaga. Devi Ngize, Echoes of Stomach. Simply Sheri Mikundo. Mama Twins, kwani Meru na Ukombani hakuna musicians. Rosarin Munyi, Echoes of Stomach again. Shio nimesha komente ili andu maragitigire ni gukorwo magikiona aini aya matiganite kurio gwo Kapsareta magikihetwo wira wa gukorwo magiperform. Ntorewo na kuma comment ici gwira gukoragwo na andu a mithemba iri kuri andu makoragwo makinyita mbaru kana kuri andu marakiuga wona hakuria rira na hari andu marakiuga asaliti Echoes of Stomach maundu macio mothe nyenda gatiga ndakuria tiriri hihi ri we unyitiriire ha murugamo waku ni wona hakuria urie kana murugamo waku ni ati angikorwo andu matiraunga mkono thirikari fulani ona we tiga uko kimenyita mbaru uguo niguo gwaikaire. Kapsareti is trending, Oscar Kipchumba Sudi is trending. Yake gugikorwa kihahura andu na empowerment program muthenya wa irako na ni empowerment program iragikoretwo igikuite buri tatha. Etikira kundigira comment ujire we ureciria tia ciigii maundu maya mothe maragikoretwo magikihanika muthenya wa ira. Nyandu ingitwe gucemania ni njitagwo wa Mbui wa Wahoo.